Palimbiang, abi piti jual kambiang. Kalau toke tajuang karang, galay abi awat utang. Ya. Ahai, kurang ayah gini. Tunamaya nama suak. Cutari dan tibo. Manohara nantang. Manggala mulai baju murah. Kuapir 10 anak. 10.000 sanggo. Lai sakijan tuang wa. Lai pandai dalam wa. Amakala pir to. Mancabui pandai dalam. Tengsi jan kena stroke baru boleh buapir. Kau mencegah daripada stroke untuk menstabilkan tensi mencapai pandai dalam mangca dinyo buah-buahan tapi ube di samping buah-buahan ube bu ya. Kau namanya buah pir yang datangnya dari Cina yang menanam licin pau dari Cina bu. Mari bu. Berapa kemari? Cepat mendapat lalai ketinggalan. Jangan nanti orang beli kita beli, orang belanja kita belanja. Orang ke laut mancing ikan, kita ke laut bunuh diri cari penyakit. Ladies and gentlemen, tikus mati makan permen. Yang kaya tidur di losmen, kalau yang miskin lalu di semen. Itu namanya action today, mampus tomorrow. Action ini matinya besok. Yang kaya boleh beli, yang miskin boleh bawa. Berdiri sama tinggi, dua sama rendah. Ringan sama dijinjiang, kalau bare pikul lah surang. Sabar subur, kalau dah sabar masuk kubur. Alon-alon lambat-lambat. Amat-amat pelita amat. Kembang melur, kembang melati. Biar lambat asal selamat. Di kuburan banyak orang mati. Percaya tidak percaya apa boleh buat. Tai kambing bulat-bulat dimakan jadi obat, disimpan pun jadi jimat. Ya, panas dalam, tensi tinggi makan buah pir. Buah pirko udah dianjurkan oleh Profesor Embing. Profesor Embing menganjurkan memakan buah pir. Mencegah daripada stroke, menstabilkan tensi, mencabut pandai dalam. Rancak makan buah pir bu 10.000 sanggo. Awi lalape, badan lah baru be, parui lah kanyang, muncuang lah mulai bakile. 10.000 nih.